sukumesya kuthela kwa kiao kiao cha usi wa enzi ukwende ya kuminukililwa enenthi maiweta takiumatethia muno Eboke bakuwa kawa otuko makunia yana na monza na enenthi ni maisi kawa oro no kwatikana presidenteni ya Kithitu na aimi makawa unyuani kangundo kulasimika kuinga Kithitu moyo wa kawa wa inyiva milioni 3 Vilingi wa maovo. Musiaisa mwendo tambeleliane kulo yitu ya umundi ya ikulite nuko na ngwatanio ya umwe ngalikoni ya ulite kuende ya mubaka usakwanini wa mwaka wa 2017 nuko na ngwatanio ya umwe ngalikoni ya ulite kuende ya mubaka usakwanini wa mwaka wa 2017 tumai kana aye na welese wako nambani ili 3 kenda imwe 5 kana mitandaoni yitu ya mikomo kaniliane twethi watu yosa usongio wako na ndi tiambeleliane kana ndongo ya Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ulaingine wendongo ya Azimio la Umoja Party Nuthokisi ya mutongo wa DCP Rigathi Gachagua na wa DAP-K Eugene Wamalwa umbanoni umwe ulani wa unenanisi ya maundu maki uteti Kalonzo ayunenane wase kana umbano yu wikati wa mivango ila ya uendesye nandu mena esuani hata yake ya kuikia vinya na kudhanda siangwata niweno mbewosa kwani munene ukite atongo ya yani maikithe kithito choo kuendesya numbano tayi zikayoni siya kwithiwa na kielelo kimwe cha utongo ula utethesya mawendi maa Kenya. Charles Kitavie na mauvo. Mutongoi wa kiama kia Azimio la Umoja Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wako manana tongo yangi kiamaniki mutongoi wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na wa DAP Kenya Eugene Wamalwa vala ukwasya itambia jini ya kuete vamotongo ikivathukanio makiamaki kuimia umwe wa ulei na kuyumbanisya usakuwani munene wa mwaka tuendete. Our meeting this morning with brothers Rigathi Gachagua and Eugene Wamalwa was a continuation of what we started yesterday. It being understood, I was given the mandate to reach out so that we can fast track the formation of this new coalition. Kenyans are waiting for it. We do not have time to spare. Kavindani kau Kalonzo Musyoka ni wanyungunyika kumana na kwiki wambini kwa mujumbe wa Mukuruini John Kagusha ayasya ku ni kutumika kwa miyao kwa andu amwe na kuitia ange ayasya Minister Muvyani wa uiti Ande Nduale ailite kwithiwa kuvikia oyu ekitwe mbini kumana na uneni wake wa kivuthia yulu wa mbai ya kiimani. With regard to the arrest of Honorable Kagucha, we are yet witnessing another episode of selective application of justice. And so we have asked our teams to stand firmly, very firmly, with Honorable Kagucha. Right? So we want to see people like Duale, who have said a whole community is Aina's type of people. And in fact, he should have been arrested before being forced to resign. Uneni wa Kalonzo ni wakwatu ambao ni Kalimaro Nyenjes County ya Embu ni makulianzama ya wiwanithio na umwe va Kenya NCIC kuosea matambia onde ala mekumya mauneni mathuku matekwe kiangaliko imwe. And in fact, no one should go scot-free. Any utterance that can cause any hurt of any Kenyan, commissions should take charge in that. Na tutaendelea kuwa kitu kimoja na tutaendelea kushirikiana kwa sababu hivyo ndivyo inafaa. Livotia vilingi wa maovo Mutongo TV nita wa Charles Kitavie. Ukava wa kiuteti walinda mwananchi unguo tongoi wa seneta wa kaunti ya Ilovi Edwin Sifuna ni wende na kusukumesya kwiyandikithia ta chama cheo cha kiuteti muthanyani wa umuthi maitambo kwa visini wa mwandikithia wa siama atongoi aya mainena na andikima mauvo itina wa kikalocho na mwandikithia wa siama ni maweta kana unenania wo na mwandikithia uyu wiyulu wa kulewa kwa isitwa ya linda mwananchi na vala makulio tuyosu utone kukunikilwa yengi weu mwaka mwewe na mauvo. Kundi ya kiuteti ya linda mwananchi umuthi ni osaitambia inene kuikithia kana ni andikithia ta chama na kuyumbanisya unyuvani munene wa 2017.
atongo ima ikundi umundi maitwa isi ya kikaloke mwanya na mwandikithia wa siama tina wa isi twayo ya Linda Mwananchi kule wane mwandikithia wa siama nondo wa kwithi wa thivuana na jingi ainena itina wa umbano mujumbe wa kiliombunge cha Suba ya Ithio Karoli Omondi ni waweta kana mwandikithia wa siama ni wetikila kukunikila jingi uti wake wa kulia kuandikithia chama ki na vala ukamanenga usungyo bewa chumwa ki kuthela. As principals and members of Linda Mwananchi, we came here this morning to engage with the Registrar of Political Parties regarding the reservation and registration of our name, Linda Mwananchi Movement. You will recall that we had made an application for that name and we received a letter declining the registration on account of public interest. So we came to engage with the registrar on the interpretation of the law, in particular Section 8 of the Political Parties Act. We must say that the registrar received us very well and we have had very cordial and extensive discussions with him. There is no reason to refuse the registration of the name Linda Mwananchi Movement. And we have agreed that he will now review his decision and before the end of the week, he will get back to us with his final decision on the matter. Mbano wa Linda Mwananchi na mwandikithia wa siama weyuka kavindane kaa mutia wa uteti wa mwaka wa 2017 wende na ukwata mwaki. Lilivotia vilingi wa movo nitoa mwaka mweu. Makundi mathukumi ma serikali ungua mwavuli wa Coast Civil Society ni makulio kunikiliwa mituki kutwaye wa kuthuima nzekesia kana yumbe kana nima ya ivaki evindani ya kungudhulwa kolona emunini wa Musumbi Rigathi Gachagua ainena nandiki mama uvo visamu nene wekundi ya Aki Africa Rapid Response Mathias Shipeta ne wasia kana monyungu nyesio mao yume tuki maenende kuma kwi mutongwi wala ni mbungeni nene Junet Mohamed na maseneta Richard Onyoka, Dan Manzo na Karungo Dhangwa alama ya mbesa tasia tumikie SSONE yu ni kutumite vethi wanakulea kuiki wa kodhukumi wa mbunge nene na katiba kandi ya Kenya Angelina Musena mauvo. Matongwe ni Mathias Shipeta na ulani ovisai kundini ya kukitia kisia mwenenthi ya Ki-Afrika ni mawetikana uneni wa tongwe ani walete kiukunikili na uyalete kuvudhiswa ni kana kuikithia haki na demokrasia nthi ya Kenya ndina vikia kuvudhwa kana kuvaluchwa. We, the Coast Civil Society organizations present here, express deep concern over recent public allegations made by National Assembly Minority Leader Junet Mohamed, alongside statements by Senator Richard Onyonka, Senator Dan Manzo, Senator Karungo Dhangwa, all of them suggesting that money exchanged hands among members of parliament during the impeachment process of former Deputy President Rigathi Gachagua. These allegations, now firmly in the public domain, strike at the heart of Kenya's constitutional democracy and demand an urgent, independent and transparent investigation. Imawetikana ni mailite andikithia vote kwimivya ile ya kiusese inikana ukunikili ula wa ili toviki kutwaiwa. Kina Junet lazima waandike statement watuelezee hizi allegation wanaongea publicly kumaanisha kuwa wamedharau wa Kenya wanapata services feki pale bunge, hakuna transaction yoyote ya masuala ya kutengeza sheria bali ni jumba la corruption. We want to see action being taken, sio tu kuzungumza katika majukwaa, na ikiwa wale ambao wamezungumza haya yote wako na ushahidi wapeleke kwa ODPP, wasizungumze tu mbele ya watu watuachie sisi maneno haya. It is shameful kuona ya kwamba parliament is being influenced by money. Kavindani kauni mama kuli enethi kuyombanisya usakwani munene ukitenekana kusakwa ndongo ile itonya ukitia aki indeti kuvitu ukithia meyao ni kumana na mawendi mo. Na ni uchungu sana, uchungu kuona kwamba waheshimiwa wenye sisi wa Kenya tumewachagua kwenda kututetea haki zetu, hao ndo wa kwanza kuchukua hongo. Na hii iwe funzo kwa sisi wananchi, come next year 2027 tuchague viongozi ambao wanaenda kutetea haki.
si viongozi ambao wako kwanza kuchukua hongo. Tukienda all the places tumeandikiwa say no to corruption, lakini hao ndio wa kwanza kuchukua hongo. Iwe funzo kwa Wakenya, come next year tuchague viongozi ambao wanaenda kutetea haki zetu. Say no to corruption. Kwa nini wao walichukua hizi pesa? Nia gani waliokuwa nayo? Na kwa nini hawa bunge hawakuwaleta pamoja wananchi na kuuliza kwamba wanamtaka Gachagua ama hawamtaki? Kwa nini wao kuchukua pesa kwa niaba yao peke yao bila ya kuhusisha jamii zile ambazo wanatoka katika maeneo bunge? Gilivotea vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa neta wa Angelina Mose. MCA wa wodi ya Tulimani Chalo Mumo ni wa mienda baya mukamba kukwatana kwa vamwe na kunena na wasia umwe kumuvoya na kumukwata mbau mutongwe wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka aiweta ngaliko ya Kenya kwanza te kumumanda nundu ni yisi ni woka sakuwata president wandi ya Kenya. Oinge Chalo ni waweta kana enendi Kenya yonde ni mesika na Kalonzo ni maminite kuitikila kana Kalonzo ni wokovo siandi ya Kenya ayoneka kukadhia magavana makaundi sia ukamba nundu wa kuungama na Kalonzo Titus Makawe na Mauvo. Ainena itina wakokomana na mwika kizioni chake atinene Chalo Mumo ne omienda mbaya mukamba kukwatana kwa vamwe kumuvoya na kumukwata mbau mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka eweta kana President Ruto na makanga make matumite nzia sionde kumumanda Kalonzo nundu ni mesini wake na makaza kwa mwaka ni wangilile na miongole na muonza natwaitha ne binda ya kuthenge usumbi wa nthino ya Kenya ni bindani je na ningwenda omukule kwanda yasio ndembe twambe kumwia mutongo witu Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka mboyani number 2 ithio ndeta akamba tenene ina wasio omwe nundu wa kwithiwa andu ama UDA na alamenga lekwezu ya broad based mundu la mamandite muno era Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka nundu ni mamanie kana opposition team niwe meunenga ta flag bearer. Ingi Chalo ni waweta kana Kalonzo ni mutongo iwe na muungamo aiweta kana baitoneka Kalonzo kulika utongo ine wa President Ruto baby ndabane nzuko cia Kalonzo ati no ndie nibekiwe nethabe mundu utalika UDA eta Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka musimamo na niwethukezie undu ni unena na kubikia bau niti kuona kana kibila kicho sumbe Kalonzo nukosa. Ingi Chalo ni wakathia ekalima olkalau nundu wa kusomethia Akenya aimienda mbaya mukamba yaete wasiendu ni utongo wa Ruto kusiosa na maiko na kula balaba ilite kweni yonde ni yana kwa Kalonzo andu ame utembeo ku mainenga no liu mainenga no molio mainenga no siendu nengi sinondu uno mali itu lakini olkalau baya bana kuniwe kura ni mana tuoni sienzi anzio ya kana miyo yoka tuose na titika nesa tikuna kura bala bailite. Ingi Chalo ni waweta tongo ikuma malembe tani onde baake na ni maende na kuthio kaisione sio kumanithia enende kana Kalonzo ni wo ko basiendi yake na ayumbola kana onamwe matongo yela mana tu akambini ya Ruto ni mana thamia itina wakona Kalonzo ni wo utona ko basia Kenya Matiangi kwa kisi mundu ito asifuna kwa Western ena kina Wamalwa na natembea mundu Rigiji na timu ile ngeje Mount Kenya Dr. Stephen Kube alame costi ni kore munoni iyo Aisha Jumwa ulonethwa katika UDA atazia onie Wiper nibo bena thayu na indi Senator Kio na Mwashako wa Undanyi mana inake kuna costi on then onie 8 ni Kalonzo na you on a northeastern kuya aingi meazia Kalonzo niwe mekuona ile kukomboa Kenya na ona Rift Valley aingi mo takundu kwaza kundu ta bandu betu wa Bomet na bandu betu wa Singishu nicho wonie musumbe asioka bweyo no ndilipotea bilingo moboku mawodini ya Tulimani sub-county ya Mbone county ya Makueni Titus Makau.
itina wa musumbe Dr. William Ruto kwathana kana silikali nene ni kuminia waki ao chausi wa NZO kila kiwodini ya ngune mwingi ya kate ndene welungu ya mwai umwe na nusu yukilungu cha muthia cha kuminia waki ao ki ni kiendeye itina wasio maile ivaniwe kuminia waki ao ki kufika usinu sukwi muthanyane wa iyo mawiyo amama enende kiaone kana amama enende wodini ino ya ngune mainena na vilingi wa mauvoni maweta kana yu vena wona niyo waki ao ki kuthela kwa ilungu ikuve na kumina mathina mandambo kana utandithia alama na kwata kavindani ka kukwama kwake ao ki we kana we ovo ni maweta kana manaina wia ke ao ki kwithiwa ni mbua nene ya muthiani wa mwaka ende yumeno ndo utania itina wa kumini wa kwake ao ki kwa mbeiwa Osea Kimanzi na mauvo. Kilungu kia muthia cha miongo itatu kilwaya na kuminea wagi wa NZO ni chiende itina waziuma zia kuminea wagi wa jauge kubika useni kwi muthenyani wa iyo mawiyo. Amwe maenenzi kuma wodini ya ngune kilomugene cha mwingi kati mainena na vilingi wa movo nimelezia kana jauge kwa miaka mingi kirizwe kimathini ya mondoni mandambo kana utandithia kuinganizia na muno ibindani ya mbua na mbangazi ya kiwu yuma iwetakana kwethi waziuma iisi ya kuminea wagi wajo ibikia uzini mena wekwatio wajauge kuthela nzini wa ilungu ikuve bona igita nzi twina muvya kuona leo ndukuthiana tawende wina dalili ya kutuonya kana pena possibility ya kyao kuthela mitugi na twina wia nundu ke na twina wia nundu wa muno mbua yoneka yugite mbua nene na niruparo kana kukawa elo nino twina wia kana tukathini kathina tola twathina ile bitani twino tanu muno kuona chao kichende na nitutunga muvya kwa serikali nundu matweka nikwitha chao ki nikitusumbwite binda hasa na kikoa andu ingi kuitha tino tatu kona chende kuije kivikie nitisi tino kwatikana ni chothela tuyethi kuthina undu tuthita tuthina na thina ni wathela once and for all nikwitha kiao cha NZO yutena dalili kana akika nituthi kwisela yulu na ngai ya chosa ndayana muvea huyo vo enenzi ama iweta kana ethe wagi wa jauge no bigiana kuthela wethi wa bujo kwa mondo ni mandambo kana utandithia kuma sokoni wanu kuka sokoni wangune kurimo baka sokoni wa mwingi na izio ingi kiliombunge niki ithe ndona tutona kuthina ingi lakini yuti notani tona ni chothela tiketha na challenges ma ikumeta maila nundu nere abinda mbua andola mumire ngaliko ya mwingi mendete no inetha matono safiri unetha na challenges nundu achauke usio uzwano ne utona kusileka so maundu motandithia ni makwende undu baile no kwi kavindani kau maitunge ya muvya serikali nene na atongo izioni ikwa kusukumia wagi wa jauge cha NZO na kila kina nguma sia kumina mathayo maenenzi aingi ya muno ivindani ya mbua mwangu tungianga imuvya na gwe ni kwithia kiao kini kithete kianchenda for several years atati makukila makwetia kura nacho ende kubikaba uyu ningutunga muvea na ningutungia ndongo imuvea ila siungamita mwanyani na ikasukumesya kuthela kwake yao ute na wonanio wa jauge cha NZO kuthela athukumi alama ithieto maithukuma wakine wa jauge no nimeoteta kana ni mataite kambuni ulaungamite wagi wacho mimbe wa itano kindu kila kitonya kwithiwa na ukuno kithitoni cha kuminukilia wagi wa jauge Girivoti ya vilingi wa movo kuma bacha uni cha NZO wa ndini yangu ni kiliombungeni cha mwingia katika undini ya Kitui Osea Kimanzi. Musaisa mwendo alivoti suya kumakuye NZO ya Osea Kimanzi niwe kutotoa ndini wa ikulu yitu wa omunde mbewa kuthiuthio muoni na ende ikulu yikulite nuko na ngwatanio ya umwe ngalikoni ya ulei te kuende ya muvaka usakwanini wa mwaka wangilile miongweli na muonza tiambelelia ngalikoni ya ili itatu kenda imwe tuose usungio umwe Motongo TV suni Philip Muleli wa Kalawani easia ni malumiti ngwatanio yonesa vainzika nimeusumbika nimuvya nundu wa usungio wa kuna yuti ambako saudhumo munini nitusokethe tetu ambelilie kuya onyuani kangundo tukadhivasa Lumina
International Schools. Une waku ni mubingwe. Tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2, primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kubika grade 9. Tena British curriculum ilani ya Cambridge na tena CBE. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendele. Tiba headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni. Tena boarding school na day scholars mawithi luloko maito ni makwendesia. Ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima. We musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waetesiana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waetesiana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai wewe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasisi ya kompyuta maleu ondhe kwambia kwacha leu asa mwanza na iya weyo obisi ni osu musiai waiba. Lilikana boarding ni kuma grade 4 kubika grade 9. Nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwanza noti mwanza nana thandatu itatu itano itano kana kwisila 0756646164 kana ulike website ini yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Niwi kumbilitwe ni mathina mamwe kwaliwe ni malenu mathina mamuongo mathina mambio mutambuko kana arthritis kunyetea kwambatwa ni nthakame mathina masukali low libido kukosa mwana mathina ma urinary tract infection alameta wa UTI vandu watiniwe valasia mathina maibu kana ulcers metho maku matona ndinesa kana mekwalia mwi waku wa utindisye sibitali ibinda thimwe kuthiyela yingi ute amatono ndo thina waku ni wathela thina waku withela ba kwa Dr. Ndumba wa Ndumba nundu Dr. Ndumba wa Ndumba niwe mukuli wa mathina na miwile ya mwi. Dr. Ndumba wa Ndumba aitana ndawa cia miteta moringa yani ndawa itena mathina angi kana side effects kwatiania na Dr. Ndumba wa Ndumba ba Mutongoi FM kila wakana kwambia saa ile na nusu cia weyo au tethe cia kulunga uima waku wa mwi. Nena no Dr. Ndumba wa Ndumba kwisila nambani ino ya simu noti mwanza itatu imwe ina kenda itano itano kana noti mwanza imwe ina noti itatu itano nana kana umutumie utumani mukubi kwa WhatsApp kwisila noti mwanza imwe ina nana itano mwanza ina no uke kliniki ni kitu kila kimusini wa Masaku kuthengiania na sukulu wa Machakos Girls enda kwithiwa na uima musio wamwi mandana na Dr. Ndumba wa Ndumba oyu na nuvoa. Nexus of Caregivers na asia imasiana ilasie mamutha memwanya va Kenya memutho chacha thini cha kubingwa walanio wa kuete vamwe asiai na siana ilasiethea wana mamutha memwanya na kutetea aki cia siana ithi chathiki kikambia na ndambuka kana walk kuma musieni wa Masako nginya sukulu ni wa imwana wa Machakos ulawisikie ta Machakos Boys ni matuku 15 mwei wa 8 mwaka huu na mweni wa ndae ya chathiniki akethea Her Excellency Governor wa Vinya Ndeti kwa mabombe yange kuna simu kwesila nambani ino noti mwanza ile nana imwe thandatu nana mwanza itatu kana noti mwanza imwe thandatu itano thandatu itano nana ile together for inclusion together for change inyuonde muyathoche. Mwendo ni twacokethia atwambĩrĩrie kuya ngalikoni cia kangundo vala aimi kithini chaka wachonywa ni kuya kangundo ya yulu
malasimika kutumia nzia ya kikamba kumanda alama no yeka wa inyiva milioni 3 kithini ki mwaini muthelu aimya maine na itina wa ukomana vamwe kuinga kithitu maelesya kana mena wikwacho munene kukwata usungio itina wa mithenya muonza kuma umundi na kithitu ki kikwata onthe alametha mekonisye nong'ei uyu watwaiwe masani mautuko boni mutisie na mauvo maine na itina ukila ikanda kana uliwa kithitu emyama wetakana itambe mayosie kwithwa mandena utalanya wasio na kawa waunangi wa masani mautuku mwa imuthelu etukwemwe maraneza ukwata usungio kana kumanya lamangiye kawa u eboke bakuwa kawa utuku makunia yana na monza na enendi makomanie na mona no sio mokethwa na nzia ya kumanda kawa wo na enendi ni maisi kawa woro no kwate kana presidente ya kithitu na wana ne ko monde ni ma nzamele na nivetwe ikamanda kwa kithitu yenda yoka na mase kithitu no kithiwe kila kiuku na mithine tatu kana kijithi muno ndina mitha monza kawa wetwe na alam onde mana usikie ona kenda maliva onde nimekuoneka dalili siambia kuoneka na kawa woneke kana meyumilie ko umunde kwiyandu saidi wa maana na kana ngili omwe alame ukite thina kidini ki ya imandia makanua matila kimo wa store na malika moya kawa makunia la already nzina paki to mai makunia 3 na monza au na kite ukawa makunia 3 na monza bai kumbingi ye kawa ya kawa mungu ando azini mevuye kawa na makuwa ziano ya kikamba mawetakana imatethesia kumanyalama na atwaisi ung'ei kwa ilungu ya mithenya monza kuma umunthe walama inga kithitu waile kawa kau alimba wako ni na nego ngadi na wozi na ukakuna chakana kawa ni kwa maiweta kana mena wikwacho munene wa ukwata usiao kana matunda makila matwaisi umunthe na alama mbia ni nzama matanguni chama ni Mr. Muinde na nzama yake makilete ombe abukumyo na ala asungi maibo lakini mewa mundu wonde mbo au sikendeni akinone chu wae mubango kana kawa ndiye kutewa asiombe ni mafika kana sindu sini umati yana ni makwako maende anongela kana yiti vinda yambe kutoesa kikotaki kwitho ngingi wakawa watu wekisioni cha mbili ni okela kikangundu ayulu na lama atwaisi ungi na makukwate kana kwina mwekia nombe nikithio kitu cha kikamba na kamba meka utene tije tukwambia kindu kitu ati umuntu ila ingi wo jiwe mbilini na twati yu na ndo nimeyumililie alama kwa atite kawa na meyumilia ni twamanyie kana bantu moja kawa na ithi twitata umuntu tusiekana ni tutona kukwata kawa witu aimima unywane factory kumakangundo kaundini ya Masaku nyene tobo ni Motesia Minister Muvyane wa Malelu kaundini ya Makueni inchini ya Peter Mumo Nyamai ni waende ya kwika ila silikali ya katiku ikia mustali ni wambe kwa mya lelu munene wa kuma Mombasa kuthilovi nzika yone isa kuolanga mbanga ila sithitwe iyongeleka lele nusu kumana na kuongeleka kwa utalo wangali na wengi kuola masala ngali isithitwe ikuwa lelu nusu ainena nandikimama uvo Nyamai ni waweta lelu ni wailite kunewa uthei wambe wamona kuthui maingi weu kwa uliku wailu wa matelewa kutoa ngali lelu nusu na muno mateleva ama maloli Ken Mulinge na mauvo Jini Peter Mumo na mayene na niwaweta mbanga selelo siyethito yongeleka lelu nuwa Mombasa Road kela muthina mbanga ile mwasi siyethito yekia miateno miasanga lelu ni umuno siya kiteka kisioni vate na tosilatu wa madhuko baenda serikali ya katiku ikia mustali nuwa mbe vata wa kwa lelu una kuhutu kithia lelu wala mili kana itatu kila ungaleko. This is one of the many accidents that we are recording every single day in this road, and we are calling upon the government
to expedite dualling of the road to reduce the road carnage. Balongi kuna nyambanga ina mateleva na munuma maloli la methito na uteleva muthuku angali mwa tanthino kunekiliwe manola maneki onana nisia mama mateleva asumethito mena mau matemesita mametho na kisukali balonda vekyo muvango wa mateleva kwithwa maithi mwaingi mbiambe wa kune wa license siangali sio. One of the lists one of the areas where the government has not been paying attention is on issuance and renewal of driving licenses. We are mostly required to just pay the money and your license is renewed. However, through a research that was recently concluded along Mombasa Road involving over 500 truck drivers, it was established that truck drivers have visual impairment that is not known to them. 2, over 50% of the same drivers are either suffering from hypertension or diabetes and they don't know. And we know very well the combination of all these factors, then whenever somebody is not aware, and in this particular case we are talking about a driver who is not aware of what they are ailing from, then they end up causing a preventable accident. So if the government can review the rules of issuance of licenses to ensure that every so often, say every 1 year or every 3 years or every 5 years, then drivers are exposed to medical tests targeting the 3 sectors and other sectors that might be of importance to road safety, then that will go a long way in reducing road carnage and we are going to prevent losses of lives. Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni, nyini toa mulei Mulinga. Dr. Stephen Mbaya Kimwele ulane minister wa wimi na utandithia serikali ni akaunti ya Kitui wawetakana mawona nio ma mwaka uyu methiwa undu mavani twe ala vala aimi na atandithia mekwithiwa mena ivuso inene ya kukomana na aimi na ataalamu kuma nthi cia nza kieleloni cha kukilia wimi na utandithia akaunti ya Kitui ainena ofisini wake na Mutongo TV ni wawetakana serikali ya akaunti ya Kitui na muvango wa kukilia ni ma kumanwa na kwithiwa akaunti suyi imwe kati wa akaunti lanumu na ila sithitwe ite ukwata mbua nesa no kenda aimio na mbua ya uanini kwithie ni makwata ngetha na vala atandithia makethia mene vuso ya ukwatiania na atandithia alangi kukilia utandithia wo Kennedy Paul na mauvu. Minister wa uimi na uwithia wa indo serikali ya akaunti ya Kitui Dr. Stephen Mbaya Kimwele wawetakana aimi Kitui mena ivuso eseo ya kukwata umanyi wa matuku na wa maundu wa uimi matuku ano ivindani serikali isuivani tekwithwa na mawona nyuma maundu ma uimi wa matuku ainene na Mutongo TV nthini wa ofisi wake Kitui Mbaya wawetakana serikali ino taye na mivango mielu kwa ilia uimi kaunti ino. Show yitu ikethila ondu yende ya kawaida na katika show yitu tukitha na demonstration farm pala tusomethia imikusu climate smart agriculture wimi wa kisasa na venela metuwa exhibitions tukitha na atandithia mekivathekani maskulu ni makoetesia nasio kusuva masome maundu ma wimi aimi ni makoka masomo bo wimi na mumo maimeke kuyamisi ano na biashara Institution of e-learning makoka monie sindile kozila masomela sia benki nisekoka siona ni sindile sendesia cooperatives imakoka iditwa manenge area cooperative wala mogomone sindile meka anma biashara nini yetukamete tumoni andu ala metwa innovators na ma technologies kotoni machines na sindile imbia mundu mende no ubandiliku wa maundu technologies ethani ubandi na machine lezo tumika kavindani kaunwa watakana mena mawalanio ma mwaka huu makoneti uimi na utandithia vala waweta serikali tethoketie investors kuma nthi cia nza na atandithia mekitumi nikenda kutethesia aimi na atandithia ala angi Kitui kuvamwe na ene nthi kwisila kueta biashara sio otondumwe na kukilia ikwati kauntini ino. Na nendo mutavia kana ibinda show expo ino ithila nene muno ikwata ni itisindu ile
ikwatanitie ile tuneta investors conference na yakwatane show ile yitu ya kawaida ngaliko investors conference kukethila na atandithia na aini kuma Kenya na nzisi anza alato kwenda masuve uthiwitu wa Kitui. Kitui ni kithi muno kina mineral mbingi ina kopa kina mavia malato mavia masio Kitui kitu kina sindu cia wimi mbaya ni wenda aemi kulika ikundini na cooperatives ni kana kutethekana kisomo na sindu cia uimi kuma kwi serikali tanzia imwe ya kumokelia kwa serikali tukule aimi maliki ikundini kathetwa materials ethano imwanzuki ili ni mwethele katika ikundini wimi wandingu maliko ikundini kana ithile ona ku market ku kuta liwitu na kutangetha itu ile ni rahisi nitwende no so vile titwa sako zingumukule tafadhali tule ke sako zino ithile no usave no uyesilingi manele kila mwika na maana tatu na binda ya mbua yangile no kobongili teitano udho wa mbeu ukwibyagana visi ilivote Mutongoi TV ni va kaunti ni yake Twinita wa Kennedy Wapol. Musesia wa Mutongoi TV ni wekwati wako wakana watina nesani na ukethiana na udhochathini wa Mutongoi mathori nyene twa Rockefeller Mutowi na ivindo ibeta kuzuna indi takithio toikatino vanini tuambelili na mwovo la timu wa volleyball wa eto kuma skuluni wa Kwandhanze ni watitia vatete yetu makuma skuluni wa Wajir seti itatu kwa muloto mdhini wa idhau ya volleyball mathori ma national alama ende kauntini ya Kiambu ni usini wa Thika. Sami Mudeti katini ovanini. Timu wa etu wa Kwandhanze ni watamula itu masukulu wa Wajir seti itatu kwa muloto mdhini wa madhau alama ende ye ma sekondali mdhini wa seti ya mbe Kwandhanze sindia mbao 25 kwa Monza seti ya kele masinda kwa mbao 25 kwa ile na indi seti ya Muthia masinda kwa mbao 25 kwa 10. Yuti musu niwe kati ya tikiti wa kuthauka nthini wa semifinals ya mathawasu vala muthenyani wa ni Kwandhanze kathauka na sukulu wa Kesogoni kwambĩrĩria saa 3 cia kwacha. Ndiripoti ya Mutongoi mathauni nisha wa Sami Mutete 90 meta wa Kwandhanze twime kwadisia usio nthini wa finals ile makathauka muthenyani wa nthini wa mathauma secondary national level alama ende ya kauntini ya Kiambu. Birigile tuvuile nthi ya Morocco vala mtoto ya Harambee Starlets ya kuthauka mathauma World Cup ya kama itumia lelo wa AFCON ni kwa Tiembanga itina wa 8 Harambee Starlets 10 mwanyani wa muthia nthini wa ikundi ya A mathauni asuma wa AFCON utukoni wa kwa mukia o munthi ni kana Kenya itamulilo